Assalomu alaykum dehqonlar. Bizning bozor qo'rg'on dehqonlarga bu videoni pozitsiya qo'yganingizlar. Sizlarga жаңылык бар. Biz bozor qo'rg'onda svetoforning janында Ayilbank бар. Ayilbankning jan boshida qaptalına biz nima ochganmiz? Agromagazin ochganmiz. Sizler şu yerden bardıq tovar, arzon tovarlarni izlasanglar, şu yerda arzon tovarlar bor. Bardıq yerden arzon. Nega desanglar, biz жаңы ochildik. Жаңы ochilgan desanglar arzon beramiz. И не товар іздесеңер бардығы бар. Мен атыммен келсеңер дағы да скидка қылып береді иншалла. Мен таныған немелер бар. Көп диқандар мен көптеген видеолар шығарған. Мына не товар іздесеңер бар. Макияның түрлері бар. Мына бұл видео базар қорғандық диқандар үшін. Мына консультация алам десеңіздер, кеңири 24 saat чала бересиңер. Мен өзүм агрономмун, кеңири маалымат берем. Мына гуми издеген болсоңуздар, гуми деле бар, эң арзанына биз кылып беребиз жерлерге караганда. Бардык издеген товарлар бар. Базар коргондук дыйкандар лайкты басып, комментарийни баңылап таштагылачы, кана бир көрөлүчү базар коргондуктар канча экен көрөлү. Assalomu alaykum барыңыздарга.